Salibonani lonke elisilaleleyo nelisibukeleyo kundawo ezitshiyeneyo. Siyathaba ukuhlangana kusifundo salamhlanje esingaphansi kwesihloko esithi sona uhlupho lobuthungameli. Mina engikhulumayo umfundisi uLulama Chuma. Abafundisi engilabo lamhlanje esizaphathisana kusona sisifundo bazaziveza njalo bebalamukele. Salibonani bantwana benkosi, sithanda ukulamukela kusona sisifundo. Mina umfundisi Innocent Bebe, asibeni lokufunda okuhle. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Mina ngumfundisi uBruce Hlongwane, asibeni lokulalela okuhle. Ngiyalibingelela lami ngokufananayo, ngumfundisi uJim Mlilo, Gresham Mlilo. Asibeni ukufunda okubusekileyo sindawonye. Ngiyanxusa-ke ukubana sibe lomthandazo andibasiqalele sesifundo asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni. Leli Bhayibhili lalotshwa ngokufuziselwa kaMoya oyingcwele nangokutolika kaMoya oyingcwele. Thina sodwa ngaphandle kwaMoya oyingcwele uze usitolikele usincedise ukulizwisisa ngasikwazi ukubana silizwisise. Siyakunxusa-ke manje ukubana ungene lathi kulesi sifundo ukuze sichasiseke, sizwisiseke, sibusiseke ngaso siqine kukholweni egameni lakho ngiyakholeka. Amen. Siyabonga njengoba sengike ngatsho isifundo sithi sona uhlupho lobuthungameli. Umfundisi uBhebe uzasifundela indiyana ekhanda. Ithi yona uIsaya 6:1. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi iphezulu njalo iphakeme. Umsila wejazi layo wagcwalisa ithempeli lonke. uIsaya 6:1. Khanye isifundo lesi sihle sifinqwe indiyana ekhanda aseyifundile. Umfundisi Mlilo ubone ngani isihloko sichoni njalo sidlelana njani lendiyana ekhanda? Hayi siyabonga. Yeka ngiqale ngokuthi mina ngingakuphendukanga kombuzo lo. Abantu bafuna ukuthungamela okuqinileyo. Okuqotho njalo. Ukuthungameli oyazi into eyenzayo. Ukuthungamela obuyame kuNkulunkulu. Kulembali echiyo ebhaliwe esifundweni sethu lapho ukuthi kule ndoda esesotsheni eyashiya kusotsha futhi beyisakhamizi. Emva kokubana isizamile kuba yisakhamizi yabonakala futhi sibuyela ngaleso shinto. Ngicela bona ngiphinde ngisebenze njalo. Omnye ukuthi kanti usweleni sofuna ukuthi ubuyele esotshe njalo ukuthi hayi ngale lapho engivela khona kangiboni ukuthungameli okusiholayo. So lesi sifundo salamhlanje sidingana sizwisise ukuthungameli okusiholayo. Ukuhambelana kwalesi sifundo lenjana wekhanda. Nxa sibona uIsaya ethi wabona inkosi iphakeme ngomnyaka wokufa kaUziya. uZiya lo indoda eyakhula yaphakama yaba indoda ephumelelayo ekubuseni kwayo. Ekuphumeleni kwayo ukubusa kwayo indoda le ayizukubalisa okwenzakalayo. Ngesikhathi ibusa kwasokuvela umbuso futhi owuqinile njalo wawuhlasela ngamandla amakhulu. Owuyi-threat kuJuda owawuthungela indoda yase-Assyria uTiglath-Pilesa. Indoda yayisishaye izizwe yazichitha ngapha langapha. Ngesikhathi uZiya esifa kwaletha engathi mina ngesilungu ipanic, ikwesaba, yokuthuthumela. Kathi pho nxa indoda le isifile eyesithungamela kuzathiwani ngathi njengoJuda ke. uNkulunkulu akasithi Isaya ngene ethempelini abe sebona ke ithempeli livulekile, abe sebona uJehova ehleli esihlalweni esiphakeme njalo siphakamisiwe. Okuveza ukuthi yebo umuntu wenyama olithumela uyafa kodwa mina ngoNkulunkulu in control. Lingesabi mina yimi ngilawula izinto ngaphansi kwelanga. Akukho kunye yikho hambelana kwesifundo sethu yikho okwenza kube le crisis khonapho ngoba abantu basebethembe kulowo muntu kanti lo muntu ngenxa yokuthomela bakhe wagcina sebathungela eceleni. Ukuthi abantu bakhangelela umthungameli ngoba le ndonsela
ezimpilweni zabo. Mfundisi Bhebhe uthini ngendonsela kaMthungameli? Siyabonga kakhulu. Ubeka kuhle Mfundisi Chuma. Ngoba vele ubuthungameli bona ubukhokheli buchazwa njalo. Wonke abalobi abakhulu abakhuluma ngobukhokheli bathi ubukhokheli indonsela. Ola ungaze ube ngubani, ungaze ube ngaphi lapho khona ulendonsela phezulu kwabanye abantu. Khona ungaphiwa umsebenzi njengebandleni kumbe kuthiwe ngumdikoni, kumbe kuthiwe ngu-elder, kumbe kuthiwe nguzibani department leader, ulendonsela esabekayo. Even emulini yakho ulendonsela emulini yakho. Yikukhora walahla imuli yakhe yaqitshelwa ngenxa yendonsela yakhe. Wafala imuli yakhe. So lawe nxa ukhethiwe lapha ukuthi ukhokhela abantu, even ungakhethwanga ulendonsela. Abanye abantu bayalandela imibono yakho. Ekulandeleni imibono yakho lapha, imibono yakho ingehlukana lekaNkulunkulu lo ngumkhokheli olesihlalo esihlala kuze kube phakade. Ongumbuso ohlala kuze kube phakade ongafiyo njengoUziya. Ungabasusa lapha uzabalahla. Uzafana labo Dathani ekugcineni nxa uNkulunkulu sesahlulile. Yikho kuJesu esithi uMateyu 5:14 lina lingutswayi wezwe. Ngoba uletha indonsela khona pha. Uyitswayi indonsela umuntu alayo emhlabeni. So nxa uphiwe leyo ndonsela so fanele uyiphathe kuhle. Yikho esikhiweni kuthiwa ngesilungu nxa ngabe ngasilungu kuthiwa kule stewardship of influence. Ngezinye indlela i-leadership is-stewardship. Ubukhokheli yibunceko. Uthembekile yini wena ekukhokheleni bakho? Uyahola yini abantu ukubasa uNkulunkulu kumbe uyamsitha uNkulunkulu wena ume phakathi kwabantu loNkulunkulu? Abantu bengazabe izinto zonke ziphelela kuwe. Sebebona wena. So la nxa uNkulunkulu selethi intando yakhe ngomprofeti uIsaya kumbe umprofeti uJeremiya njengoba besifunda umbuzo uEzekiel esimfunda kulensuku. Ongaze wena uthi uEzekiel loNkulunkulu lapha susitha wena susima khona phana sufuna kubonakale wena. Yikho lapho susengozini ngoba uyakusubizela uNkulunkulu esitikini. uNkulunkulu kabizela esitikini. Nxa ekuphe umsebenzi ungabizela esitikini then sufana lokholo umhlaba uyavuleka. Okuvelayo khonapho ukuthi umthungameli wonke ulendonsela kakhulu. So it's either abantu uyosebenzisa indonsela yakho ukubadonsela kuNkulunkulu kumbe ubadonsela ku into kumele ukuthi sibe sizibuza yona ukuthi abantu ngibasa ngaphi laba embathungamelayo ukuthi mzukwana nisifaka sakwazi ukuthi banga. So sifundani mfundisi ngempilo kaUziya kulezi zifundo bani esingazithola mfundisi Hlongwane kwanaba? Siyabonga. Nxa sikhangela uZiya mhlawumbe mfundisi uJuma vumani ngiqale ngokuveza izigaba ezintathu zokuthungamela kade zikhona esizweni sako Israel kumbe koJuda. Bekusiba labapriesti bele ofisi yabo eqhakathekileyo. Kube lenkosi akade ithungamela isizwe. Kube lomprofeti akade ethungamela isizwe. Bona laba abathungameli bobathathu bebeqhakathekile. Umfundisi uBhebhe seke wathinta indaba yendonsela bebelendonsela futhi belezigaba zabo ezichiyeneyo okumele bathungamele kizo. uZiya nxa eqalisa kubuthungameli bakhe simbona eqalisa kuhle. Eselulekwa lapha lalaphana ngabaprofeti, elulekwe ngabapriesti, engumthungameli ovuma ukwelulekwa, oncedisekayo, olalelayo. Futhi ukuthi nxa ungumthungameli ungaqalisa kuhle. Yes. So ekuqaliseni kwakhe simbone eqala kuhle phezu kokuvuma ukuthi elulekwe simbone edinga uNkulunkulu ngenhliziyo epheleleyo ukuthi konke akwenzayo angazenzeli yena kodwa adinge ukuthi uNkulunkulu uthini, ufuna kwenziweni, ufuna abantu bakhe bathunganyelwe njani. Ngasona leso sizathu uNkulunkulu wahamba laye wambusisa. Nxa bungacabanga uDavida elaya uSolomon uthi khona zwana ndodana nxa uzasala ungumthungameli qinisekisa ukuthi kawuphumi endleleni
endleleni kaNkulunkulu. So uZiya uqalise kuhle wahamba loNkulunkulu ngokusweleka kwenhlanhla esephakanyisiwe. uZiya wabusiswa nguNkulunkulu waba yisizwe esilamandla wasephuma endleleni eqondileyo. Simbone sebuya esefuna ukuthi azokwenza umhlatshelo ethempelini, esengena ehofisini ebingaqondananga laye, ebiqondane labapriest. Nxa bezama ukuthi bamkhuze bameluleke kasakhuzeki, kasalaleli ngenxa yokuziphakamisa. Uthe ebona eselamandla waselibala ukuthi lokho yikho khona kungenxa kaNkulunkulu. So njengabathungameli kuhle ukuthi singalahlekelwa yikwazi ukuthi vele thina singobani, silokho esiyikho khona ngenxa kaNkulunkulu, singalahlekelwa ngumbono banzi. Umbono banzi ukuthi khona abantu badonselwe kuNkulunkulu. Ukwathinta lapha mfundisi ngemva kokukhuluma kaMfundisi uBhebhu ukuthi khona umuntu angadonsela abantu kuye kumbe abadonsele kuNkulunkulu ngendonsela yakhe. So uZiya kwakho konke usefuna ukuthi khona abantu badonselwe kuye endaweni yokuthi badonselwe kuNkulunkulu. Amen. So kulento ezimbili la nxa uthungamela ungaphumelela esuccess kumbe wehluleke. Nxa ngisehluleka ngiyadinga ukuthi ngingathola ngapho ukuncediswa. Yes. Nxa ngisehluleka kwesinye isikhathi kuyangenza ukuthi ngimdinga uNkulunkulu ukuthi angincedise. Kodwa nxa ngiphumelela kule ngozi yokuthi ngicine sengizithemba. So ukuthi kule ngozi kakhulu ekuphumeleleni kwedlula ekwehlulekeni. Nxa sikhangela laphana inkambo ka-Isaya nxa ekhangela ethempelini ezulwini, kungabe kulezifundo bani esingabe sizifunda laphana? Ngoba nxa ekhangele laphana ukhanye uyakhala ngokuthi uzizwa emncinyane, uzizwe engaphelelanga, uzibone ngumuntu olendebe ezingcolileyo. uBhebhu ufuna ukukhuluma. Hayi, ngingelekelela kukho lokho okutsho ngifuna sijuma ukuthi uIsaya ezihlalele ngale wayekubona khona ukububi kukaIsrayeli. Kodwa uthe esesondele lapha esebona inkazimulo kaNkulunkulu, lapho ke wahle wazikhulumela ngomlomo wakhe engakuzwanga umuntu ukuthi hayi kamfanelanga ngingcolile. Kwase kwadingeka ukuthi uNkulunkulu amzamele olunye ulutho ukuthi hayi nxa uzibona ungcolile ngothi ngikuzamele lapha ngikuthinte nxa emthinta ngelahlelana uyamhlambulula. Khona ukhona ukuvuma ukuthi mina ngiyasilela inkalakatha yento enza umahluko ngoba inxusa uNkulunkulu ukuthi abuye akuncedise. Angitsho yabona. So njengoba umfundisi uHlwana betshilo kwamehlula uZiya ukuthi athi hayi lapha mina ngiyasilela ngidinga uncedo loluvela ukhona lwabapriest ukuthi bamenze. Kodwa waseziphakamisa ngobona ukuthi wayesikhiwa ipresumption, ukuzibeka wena, uzibeka ubuduna wena ongalabo, azibeka ke waba nginduna ngusabhu. Abantu abaningi bazibeka ubuduna emachechi umbe uyini kwampana elder azibeka ukuthi kasaphumi lapha yena senguye uNkulunkulu kasamkhangela. Kumbe kulo mpriest obekiweyo khonapho ukuthi enze lonto ambeke amfuqele eceni senguye selibala kasondelanga kuNkulunkulu. Ungasondela kuNkulunkulu ubona inkazimulo yakhe lokungcwele bakhe. Uza andamaKristu sijari ukukhuluma ngothando lukaNkulunkulu, the love of God. uNkulunkulu othando kuze kubuye i-cheap gospel yale we are saved by grace kuphela, bakhohlwa ukuthi uJames wasibakhumbuza abantu. So iyona le ingqondo eyokuthi abantu babone ngani bona bayadlula lapha kuNkulunkulu, abalamlando ukuthi bazehlise ngaphansi kaNkulunkulu. Kodwa Isaya nxa ezehlisa lapha uNkulunkulu inkazimulo yakhe imsondelela, ubone sibona kahle ukuthi uyisima kanjani. So abantu abaningi siyaphambanisa, siziphakamise ukuthi kasizibone kahle ukuthi sina siyisima kanjani. Asisondelene ebungcweleni kaNkulunkulu sesizazibona ukusilela kwethu. So wathi wazibona ukuthi la into lezingcwele angeke ngisondelele, ngidinga uqala nginjani ngihlanjululwe.
Uthini umlilo? Mina ngake ngazibona ngimude ngisedla abantu ngokude silokuzwayo. Kwaze kwafika indoda yayinde kwela mangikhona ngiza ukuthi hawu kanti lami ngifitshane kangaka lami sengikhangela phezulu. Unless uzuyefika ebukhoneni bukaNkulunkulu asozozibone ukuthi wena unjani. Andiyabona uZiya ungena ethempelini njalo ubhebhese chilo. Ethwele kumina okuziphakamisa. Kanti uIsaya ungena ethempelini ezehlisile khonoko kanye kwatshiwo nguJesu Kristu encwadini kuTestament Elitsha wamadoda amabili angena ethempelini omnye bosta mina ngilokho kodwa omnye wehlola ukuthi aphakamisa ekhanda lakhe phezulu wazibona ukuthi uyisoni owayekhangele phansi wasuka ebusekile ngalomunye ukuziphakamisa bathandekayo sekuchithe izizwe lezizwana angidikho vele kwawesa Lucifer ezulwini ngizawuphamisa sami isihlalo ngaphezulu kwezinkanye zikaNkulunkulu uJesu Kristu ngenxa yokuziphakamisa kwakhe wawisela phansi uJesu Kristu nxa esiza la uyazehlisa athathe isimo senceku esomfokazana uphakanyiswe ngeleso sizathu lathi lokuthungameli bonke singaziphakamisa sengichumayela intshumayelo abantu bathi amen sengiziphakamisa sense egodini lokuwa lami kube sokuqaphela khonoko so lapha kulento kulula yini ukuthi ngibone ukuthi ngiyazehlisa ngoba omunye nxa wayekhuluma uthi yena isono esokuziphakamisa sicachile kakhulu njengokuthi uthi yena somebody can be proud in their humility. Omunye uyazehlisa esenza ukuthi aziphakamise kuhle. So kulula yini ukuzibona ukuthi sibili ngilokuzehlisa njalo futhi nxa ngikhangele lapha kulokho esigabeni sona sinxa sixoxa nginanzelela ukuthi wonke umuntu olobudlelwano loNkulunkulu kulendlela ezimbili it's either ubudlelwano bakho uyasondela kuNkulunkulu ungabona ngani ukuthi ngiyasondela kuNkulunkulu mhlawumbe ukuthi uzibone ukusilela kwakho kumbe ebudlelwaneni bami loNkulunkulu sengingani ngibuyele emuva ungananzelela yini ukuthi sengibuyele emuva mina bengafisa ukukutsho mfundisi ukuthi khona ukuziphakamisa vele kukithi njengabantu kodwa obekungasincedisa ukuthi senelise ukuzehlisa yimpilo yokuzidela enikelwe kuNkulunkulu nxa besingehluleka ukuthi izikhathi zonke sizidele sinanzelele ukusilela siyikho khona njengokutsho njengalokhu Isaiah ezibona ekusondeleni kwakhe ebona uNkulunkulu ehlele esihlalweni sobukhosi vele kasisoze sibe lakho ukuzehlisa so nxa singaba lempilo yokuzidela sinikele impilo yethu kuNkulunkulu izikhathi zonke kuzasincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi kasilutho thina ngaphandle kukaNkulunkulu ezimpilweni zethu ngangeza khona lapho mfundisi ngithuma ukuthi bengisathemba amaKristu aphakamisa kakhulu uthando lukaNkulunkulu amaJuda awaphakamisa uthando lukaNkulunkulu aphakamisa ubungcwele bukaNkulunkulu bona nasithi love of God love amaJuda athi holiness of God the God is holy so khona khana yikho kwenza umahluko abantu ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungcwele ungamthatha kancane ungakhohlwa ukuthi uphakeme ungcwele ungamthatha kancane so ilokuza le eza kuIsaya umbono lo wawumtshengisa ukuphakama lobungcwele bukaNkulunkulu ukuthi umuntu omkhulu siyakhumbula khona asoze siphazamiseke ekukhokheleni kwethu ngoba siyabe sikwazi ukuthi mina vele angifanele ngibolekiwe indosi la nale ngilayo umsebenzi lo enguphileyo abanye bathi izikhundla ngobolekiwe
umnikazi unjani ukhona nxa ngikhokhela kangibe ngikhumbula mina ngiphendula kumnikazi I answer to the Holy One of Israel. U-Isaiah leyo statement ethi ongcwele ka-Israyeli igcwele ku-Isaiah la the Holy One of Israel ekhuluma ngoNkulunkulu. So singakhumbula khona leba lesetshenziswe lapha lichaza uNkulunkulu leyana ethi Adonai itsho inkalakatha yomuntu. Yes. Inkalakatha yomuntu olombuso ongapheliyo. I-sovereign president wethu odlulileyo uMgabe wayehla egcizelela nge-sovereignty. We are a sovereign nation. Kule sovereign ezwayo inkalakatha yombusi ongala kuphikiswa umuntu ngamandla uNkulunkulu. So ngawucabanga khonokho uzazibona ukuthi mina vele ngimncinyane kakhulu. Xa usuzibona ubuncinyane obuyana suzakwanisa ukuthi ube umkhokheli lwana bathi servant leader nxa umkhokheli ngoba uJesu wathi mina ngingumkhokheli wenu kodwa ngiyaguqa phansi ngilenze njani ngiligesi izinyawo lwana wawumsebenzi wani wezinceko. So nxa ungumkhokheli uyazehlisa usebenze njengenceko ukhokhela ngayona leyo indlela. Siyabonga. Angazi ukuthi lithini ngenkambo eka Isaiah. Amabhuku la baprofeti kukhanya ukuthi ubizo lwabo lwalujayele ukuthi lurekhodwe ku-chapter 1 but lapha ku-chapter 1 kasiluboni ubizo kuhle kuqale ngentshumayelo ku-Isaiah bese simbona esebizwa ku-chapter 6 okukhanya engazathi vele kukhanya umsebenzi ubesewuqalile kudala nxa ehlangana lenkambo yokubona inkazimulo kaNkulunkulu. Yikho kusenza sinanzelela ukuthi mhlawumbe le inkazimulo uyibona esevele esengumprofeti. So ukuthi kulezifundo bani abathungameli abangazifunda lapho ukuthi u-Isaiah ubona inkazimulo kaNkulunkulu emvezela ukusilela kwakhe ngesikhathi esevele sengumprofeti. Bengayithatha khonapho ukuthi kusobala ukuthi uIsaiah wahle wabizwa from chapter 1 waqala ukusebenza uvela chapter 1 saku chapter 6 uqinisa lona ubizo likaIsaiah. Nxa sofika ku-chapter 6 osinobela ikotali uthena wafika esigabeni lapho uNkulunkulu owayesekhulisa eqinisa ubizo lukaIsaiah. Wayemkhulisa emkhuthaza encouraging and reaffirming ubizo lakhe ubana angene sibili engesa kwesikhathi uyaqalisa umsebenzi ungani uyathandabuza anganenza into yakho uNkulunkulu athi hayi vele yimi enguthumileyo wothi ngubonise ke mina ngokwami ukubone ivision umbono wami ukuzusebenza ngamandla amakhulu. Ngibona abathungameli labo bengabona umbono kaJehova babona basebenza ngamandla amangalisayo. Yes, bengifuna ukuthathela futhi ngiyembuyele kancane emuva ekungcweleni lapha. uIsaiah okumenza futhi akhale ngokuthi sengibona uJehova mina ngifile lo emphila abantwini abalolimi abangcolileyo nami ngilolimi olungcolileyo. uIsaiah wayezwisisa ngokukhulu kaNkulunkulu ukuthi lumuntu kabona ngamehlo esoni aphile. Hayi kabona ngamehlo esoni. Abanye abantu bathulana okuyisono ungahlangana okungcwele becomes kuba ngumlilo oqothulayo. So yikho kwenza wakhala wadingwana ahlanjululo kwenza ukuthi yes uNkulunkulu yikho futhi sibizela khona ukuthi ngobani ngcwele ngoba nxa lapho siyakhona bathandekayo kumele sihambe sinjani singcwele. Yikho wathatha ke ilahle livuthayo ilahle liyi-agent yokuhlambulula ukuze ahlambulule lolo limi hatshi ulimi kuphela kodwa umzimba wonke lempilo yakho yonke. Okay. Okunye ebengifisa ukuthi khona sikunanzelele mina yikuthi khona uIsaiah ngalesi sikhathi uNkulunkulu eziveza kuye kumbe eziveza kuye ku-chapter 6 nxa umuntu ephakathi kohlupho uyasidinga isiqiniseko.
isizwe sakoJuda siphakathi kohlupho bayadinga isiqiniseko sokwazi ukuthi uNkulunkulu uhamba nabo uIsaiah njengomthungameli njengomprofeti uyadinga isiqiniseko sobuthungameli bukaNkulunkulu ungayikhangela futhi kumahubo chapter ngu-73 laphana u-Asaph futhi khona nxa ngangingazwisisi kwanthatha ukuthi ngize ngiyengena ethempelini kulapho engazwisisa khona ukuthi khona uNkulunkulu lokho ehamba lami uElijah umprofeti eseyethuselwe nguJezebeli laphana kuthiwa wabale kuElijah wagcwala iganga wangena ebhalwini wacatsha uNkulunkulu wabuya wazomnika isiqiniseko uMose laye kuExodus simbone phiwe isiqiniseko nguNkulunkulu sokuthi uNkulunkulu uhamba laye so uIsaiah njengomprofeti ubesidinga sona lesi siqiniseko sokuthi phakathi komumo nje inkosi ingasekho uNkulunkulu lokho khona ukubathungamela njengesizwe kanti lesizwe futhi bekusiba yinzuzo kiso ukuthola isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uhamba lawo angikwazi ukuthi lithini lamhlanje kubalaleli izinto azimanga kuhle lamhlanje umkhuhlane weCovid-19 abanye balahlekelwa imisebenzi abanye sebelahlekelwe izihlobo libone ngazathi uNkulunkulu uthini ngesifundo sonesi ebantwini abalaleleyo bebe mfundisi bebe ungakhayela uIsaiah esebenza khona lapha unanzelela ukuthi uNkulunkulu lo akhuluma ngaye umbiza amabizo nalana amabili sesikhulume ngalo lithi Adonai lisitsho uNkulunkulu ophakemeyo kakhulu lelithi yawe leli yilo elingcwele yani ipersonal name ebizo lakhe ukuthi nxa ungabiza uthi innocent limsondeze eduze umuntu lwana singambiza sithi ubaba wathi ngutata ya ngudedi ya so uNkulunkulu uyamtshengisa ukuthi hayi udedi ukhona ufana ekhaya ayizange ungakhathazeki and uhleze esihlalweni udedi ukhona and uhlele esihlalweni sakhe kwampana siyachibilika senza konke siyalavuka inkazimulo asinyikinyeki vela asikhathazeki ngokuthi kwenze njani uNkulunkulu nje uyazirokhela esihlalweni sakhe very freely uyazirokhela uyazibonise kakaphazanyiswa ilutho ngesikhathi bathi perturbed is not perturbed kaphazanyiswa umuntu kayithuselwa yilutho ukhona umdala uhlezi uzibambile izintambo so namanje nxa kunyikinyeka khona apha covid lokhu abanye bathi ipolitiki abanye bathi imedical lokhuzeni wola abanye bathi lokhuyana bekhuluma izinto eziningi umdala uhlezi ubamba amadomo so ukuthi uthi ibandla lakhe likhona ulikhangele futhi ngenhloko into itshoyo ukuthi uIsaiah ubhala ngabomo usebenzisa ibala elithiwa ayehlezi esihlalweni sobukhosi right okay wayesihlalile kwampa kasuswanga yena umfundisi umlilo kwakhuluma ngoThiglath-Pilesa wayesekhupha amakhosi amaningi esihlalweni lalesi esivacant lesi esikalokhuzi esikawusiya kakhuluma ngazo ukuthi esakho umdala uhlezi umdala and uyahlala kuze kube phakade manje lapha so nxa sidubeka sikhona apha emhlabeni umdala usikhangele so usele ukuthi nasisondele kwampa singayibona inkazimulo yana sizathola ithemba right ukuthi kuyiwe pha so akufanele sigijime sibaleka kuNkulunkulu fanele sigijime siya kuye ngoba ngiyozahumutshela ubungcwele bakhe lobuyana inkazimulo yakhe nxa sidinga eBhayibhelini la sokuthandazela isasihumutshelela umumulo ukuthi emumeni onje kade senza njani sizathola ukukhona kodwa sazini ukuthi yena ukhona ke sizwe umlilo umbuzo lo oqhakathekileyo ngohlupho esubhekileyo kathi swako COVID-19 ngokufela konke okuningi ubhebhe sechilo oqhakathekile kakhulu kulezi zinto njalo lo hlongane usechilo ekhuluma ngoIsaiah 73:17 sisiya ngale kwangikhona uthi ngazi ngafika ethempelini ngazi isiphetho sabo impendulo yabantu yohlupho esilalo kathesi ukuthi asike siyeni ethempelini siyethola impendulo ngaphi ethempelini lapho le impendulo khona iCovid le
asozizwisise uma sikhangela ngelihlo lomuntu sengapha lomuntu singangena ethempelini sizazwisisa indaba ze-COVID. Kuyafana nokufelwa. Nxa usufele sudubekile uzafumana isiphephelo ungabuyela ngaphi kuphela ethempelini ngoba njalo uBhebhe sechilo uJehova ulokhu ehlezi esihlalweni uyabusa imihlaba yonke ukhangele konke okwenzakalayo so kasifumaneni ithemba ngokwazi bona uNkulunkulu despite kuba le COVID-19 le ukhona uJehova obusayo isiphetho sezinto zonke sisezandleni zakhe singesabi so umhlabeleli kuzihlabelelo 73 uthena ngaze ngaye ethempelini yes kulapho engathola khona izimpendulo impendulo mayelana lenhlupho ezazikhona ayekhangelene lazo engxenye ngalithi ethempelini omunye umuntu uyazibuza kathi ithe bathi bachoni ngethempeli isiyenga lingeke lithi ukuthi ngamafitshane kuyini ukuya ethempelini lapho othi nxa ungafika khona uzisise kuhle mayelana lenhlupho okhangelene lazo kuyini ukuya ethempelini Bhebhe? Hayi ukuchaza khona kuhle kathesi ngoba sikhuluma ngesikhathi kuyi lockdown abantu bengalavunyelwa ukuba ukuya ethempelini thina sithi akuyiwe ethempelini kodwa ithempeli linjani livaliwe i-lockdown ithe yona abantu kabangayi ngale bayibuthana so kanti ithempeli elisekhaya ezulwini likhamisile alivaleki ngoba ithempeli lalikhona emhlabeni lapha uMoses waliphiwa ku-Exodus ekuthiwa kukhangela ipattern waphiwa iplani le pattern yezinto ezisezulwini wabumba ngazo ithabanikeli abahamba ngalo enkangala elafika uSolomon waselakha laba lithempeli seladilika lalo eJerusalem lathi sifaka amatshetshi ethu sevaliwe kodwa kule thempeli elingakhiwanga ngezandla elithiwa nguHebheru elikhona ezulwini likhamisile kathesi ende umpristi wakhona kathesi ubhizi kakhulu esincengela one by one so thina sokufayela ukuthi senze njani uPaul uthi wozani ngesibindi phambi kwesihlalo sobukhosi lilethe iziswelo zenu lezinhlupho zenu lizinikele kuNkulunkulu ngomthandazo so kuye ethempeli lelo ikukhuleka ithempeli lelo likhona ezulwini umhigh priest wakhona ukhona asikhulekeni kuyena lwana umuntu nguye futhi osithwalela ilokhu izicelo zethu lapha osincengelayo lezicelo zethu umoya engcwele uthuncenga azagomela sile priesthood yonke epheleleyo ethempelini ebhizi elalele ukukhuleka kwethu unumber 100 esihlawulelweni sesabatheni uthi yeke isihloko sethu Jesu siyalahla ukuthula ngenxa yokungamnaki kwethu ngoba asikusanga kuye konke ngani ngokukhuleka njengoba umfundisi uSuchuma ethi asihambeni uNkulunkulu kulokunye emfisa ukuthi kumbe sikuhlanganise lapha liyananzelela ukuthi abaprofeti babeboniswa imibono iningi labo ngezikhathi ezazingazinhle njalo imibono yangikhona bayibona bengekho elizweni elingcwele ngaphandle kwePalestine uEzekiel useBhabhiloni nxa eboniswa konke lokhuyana kubuye oDaniel imibono eminingi bayibona amaJuda angabathunjwa but uNkulunkulu lekuhlanganisa njani khonokho lesiqiniselo esike sakhulunywa ngumfundisi uHlongwane ukuthi abantu bayadinga isiqiniselo ngoba ukuba elizweni labo kumJuda kwakuqhakatheke kakhulu njalo babekholwa ukuthi uNkulunkulu ungamkhonza kumbe khulumisane laye kumbe akuzisise uselizweni lako Israel phoke khathi sikabakho khona kuyafana nale COVID-19 abaningi uNkulunkulu bebem-associate lama church building but namhlanje so ukubona njani khona ekunye bengifisa ukukufithizela mfundisi ukuthi khona nxa besingakhangela inkambo yabo Ezekiel labo Daniel uNkulunkulu ukuziveza kwakhe ubanika isiqiniseko sokubana ukhona endaweni zonke
mhlawumbe kususa umcabango ukuthi khona hayi uNkulunkulu uzwa kuphela nxa ngiku-church building. Umfundisi uBhebhu seke wakhuluma ngendaba yokukhuleka, okunye okubalulekileyo yikufunda ilizwi. Nxa besingaba lethuba lokufunda ilizwi siyathola izimpendulo zonke, and ukufunda kwethu ilizwi kusondeza kakhulu duzane loNkulunkulu, kusenze sinanzelele indingeko yethu esilayo, kusincedise futhi ukuzwisisa lesikhathi esiphila kiso. Singazwisisa isikhathi esiphila kiso kuzasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi vele ngesikhathi esinjengalesi kumele isiphephelo sethu sibe ngaphi. Okay, ngibona umlilo utshisekile kakhulu. Hayi osechilo ohlongwane ukuba uNkulunkulu ulathi kuzonke izikhathi. Ama-church buildings njalo esechilo kangeke asenze singamkhonza uNkulunkulu. UIsaya wayengekho ezweni lakibo, wayesezweni lokuthunjwa, uEzekiel ezweni lokuthunjwa, uDaniel, uJohn wayesePatmos, kodwa uNkulunkulu yaziveza kuye noma ungaphi. Esiya kuye kuphela ukuthi sesihlaleni sikaJehova, yikho Hebrews chapter 4 verse 14 usephambili esinxusa ukuthi wozani ngesibindi esihlaleni sikabani somusa kaNkulunkulu. Yes. Nxa ngikhangela isifundo leso ekuphetheni siyakhuluma ngokusebenza kuka-Isaiah loJeremiah, Ezekiel, uMoses, even noJesu. Yes. Ukhanya uthumo ababeluphiwa babethunywa ukuthi bayesebenza labantu abalentamo ezilukhuni, abantu abangazwisisiyo. Kumele senzeni lamhlanje ngoba uthumo lwethu lokho lufana. Ungenzani njengomthungameli nxa kumele usebenze kodwa unanzelela ukuthi lapha lokho engikusebenzayo lokho abantu angiboni kusiba lomahluko empilweni zabo. Ngiyachumayela, ngiyafundisa kodwa hayi khanye ngazathi iprogress kayikhanyi ukuthi kuyangaphi. So singenza njani? Okokuqala, uJehova uluthando. uJehova kafuni abantu babhubhe kakhulu. Owethu umsebenzi njengabachumayeli ukuthi sincenge ukuthi baza kuthini, hayi okwakho ncenga uphinde njalo. Kumbe bawukhanda ngamatshe ncenga, yikho esikubezeleyo, ungabuyele emuva. Nxa usuncengile umuntu wala ukubana akuzwe, uJehova uthi isono sakhe siyabizwa phezu kwakhe. Kodwa wena ungazithulela ungamtsheli lutho aye kufa fele esonweni, isono sakhe singabizwa phezu kwakho. So kwethu ukuthi asambeni sencenga njalo sichumayele singabuyeli emuva, yikho engakutsho ngamafitshane. Right. Siyabonga mfundisi Umlilo. Engunazelelayo yabona ukuthi ubukhokheli kulabantu abaningi abakhalela ukuba amaprofeti. Prophet banafaka ibhakani. Ayisiyo into elula uba nguprofeti. Ayisiyo into ekhampenelwayo njengezikhundla zepolitiki. Ukuthi hayi ngifuna ukuba ungakubonisa njalo uyabungakabusisisi. Ngoba nxa khoma abona abantu abaqanjwe ngumfundisi uChuma. Abanye bakhona abaze bakhandwa amatshe uStephen. OMoses bafuna ukuthi babulale. uNkulunkulu wayengenela kakhulu. uJesu base bambethela. Khonapho ke bengahlutshwa ngabantu belizwe, hayi behlutshwa ngabantu abasenkonzweni abangabantwana labo bakaNkulunkulu, ama-Israelite. Yiwayebulala bonke laba bantu. Abaprofeti laba loJesu bamhenda off ukuthi kabulawa. So ungikhumbuza ukuthi ukubani nguPetro lapho kukhulunywa khona ngempawu zombishop, uthi ofisa ukuba umbishop ufisa into enhle. Abanye babathi nxa esejustify izifiso zakhe zokuthungamela athi hayi ukuthi iBhayibheli ayitsho njalo, nami ngiyafisa. I-context yalaphana utofisa ukuba umthungameli ufisa into enhle wawukufela ukuba umthungameli webandla. Umuntu ongakufisa ngesikhathi esinjana ukuyakhanya ukuthi uzimise.
So ke kathesi abantu fanele bakunanzelele khona ibandla lonele kuthiwa i-remnant church elensuku zokugcina fanele kunanzelele ukuthi Israel layo wayi-remnant ekhethiwe ukuthi akhanyisele abanye abantu kodwa Israel ufana nayo wakhanda abaprofeti abanye baqunywa ngesaha abanye baphoselwe emithonjeni oJeremiya babenza izinto eziningi and namanje nxa ubatshela iqiniso wena ungumprofeti unje ubisiwe usebenzeni wokuthi bakwanisa ukukhanda amatshe even namhlanje and ikhona lokho kufanele ukuthi wena uzimisele nxa ungumkhokheli entweni kaNkulunkulu awufani lalwana umkhokheli oyadinga imali lodumo lani umkhokheli ozimisele ukuthi iqiniso yalikhuluma lanxa lisitsho ukuthi bakukhande ngamatshe lanxa lisitsho ukuthi ngoba umuntu okuthumele ukhona lapha uzabona ukuthi uzakwenzani anjabona so ayisiyonto ehatshwayo le oyihabayo into oyibizelwayo but ibandla fanele linanzelele ukuthi lingafani lo-Israyeli bona abantu bona yikho iBhayibheli sithi bazathengisana ukuthi bazathengiswa abantu bona abasebandleni bekusakhona lebekuthatha besiyakubula hayi siyabonga angazi ukuthi bafundisi nxa ungakhuluma ngama sentence amabili ukuthi lapha esifundweni leso uzwani ubona sifundo bani yini indikimba yesifundo lesi ubungathini bengicela ukuthi ngobuthathu benu kuqala kuhlongwane ngapha licho mina bengingafisa ukukufithizela mina liyindaba yothumo esilubona lubizelwa uIsaiah ngifithizela ukuthi lathi sithunyiwe lalamhla ukuthi siyefakaza kanti ekufakazeni kwethu ngasihambi sodwa osithumileyo uhamba lathi uyasithungamela kakube yiso isiqiniseko sethu lethemba lethu ngiyabonga mina lami bengathi asihambeni etempelini sihlangana noJehova asihlambulule asithinde ngelahle lamandla yikho zakwenza sanelisa bona sichumayele ivangeli njengalokho Acts 1 verse 8 esitsho njana sizuza amandla kaMoya Engcwele first siyabonga nangakuthi ukuthi njengoba sikhuluma ngokukhokheli la ukukhokheli buyindonsela nxa ufuna ukukhokhela ibandla likaNkulunkulu loba ngumdikoni loba ungubani loba ungusabas secretary dinga uNkulunkulu uqala empilweni yakho hambe uyemkhangela umjolozele njengoNgesayo uzobona inkazimulo yakhe inkazimulo lana ikibonakale kuwe ngoba uNkulunkulu utelinali kukhanya kwezo so aku reflect uNkulunkulu ngesimilo sakho khona uzaba litswayi lezo ngoba leadership yibutswayi influence olayo phansi ngoba ngoba ungalahla oyedwa uthina uLuka 17 verse 1 nxa ungalahla umuntu oyedwa ngendonsela yakho kungangcono ubothelwe ilitshe elikhulu elokuchola la uyephosela olwandle utsho njalo so indonsela yakho nanzelela kakhulu ngoba ingakulahla into zakho zikhulumayo lozenzayo ngoba ngamazwi ethu sizakusindiswa amazwi ethu sizakwenza sizakulahla siyabonga umfundisi uhlongwane uzasikhulekela nxa sivala isifundo sibe nilomthandazo baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini siyabonga isifundo sika-Isaiah esiza kithi ngesikhathi esinjengasona lesi bephakathi kohlupho izinto zinzima wena waziveza ukubana lokhu sabusa lokhu uhlezi esihlalweni sobukhosi kanti lathi siphila esikhathini lapho iCovid-19 ihlukuluza izimuli ihlukuluza amazwe sithwele nzima njengabantu abakho ngenhlupho ezichiyeneyo economy yelizwe ilumela lezinto ezichiyeneyo siyabonga ukukhunjuzwa ukuthi lokhu sabusa lokhu sakhona lokhu sanaka lokhu sasithanda sincedise njengabantu abakho ukududuzeka ngawona lawa mazwi bese kusincedisa ukubana izikhathi zonke sikhangele ngakuwe sithole ukuncediseka lokusindiswa silungiselele umbuso wakho zamasinyane sisebenzise futhi njalo ukufakaza ngothando lwakho lungapheliyo la ngombuso wakho zamasinyane ngoJesu Kristu siyakhuleka amen amen